Monchu muligere bono charagire chinse sato chiabono botoko na gukwanira ndonsi ya sobereta semargoba ya bono chinga kichinde na ngo kwarigania semesa ya mangana mayenya ari gukumanya gati ya retobere to kwariganire kurwa semambia ya lenge ntambe yakarakaria mange abereka okolekana imene isiko yorogongo rwagusi inyirabuna asari to gukumanya ne libuna oyo olengo so kabaire bono mugachibwe kyama kya UDO mingo magara nige rusiria se kyama giadu chiko kumanya ngaji yako chikwebwatira niko chia anena sensemeria ya siasa na boigo azimio la umoja iko bao chiko tarase county ya Nyamera ne county ya Kisii litukuli Aramisi ayo monenda mange na kualiga ninkumanya senchira yobo ikirano litukeliga lya Jumatatu tariki 25 na isato omutinyo kabiro mwaka wechiri bubere na 24 litokubwatira nero kurwa sensemo yomuno wemanyerio igakuru kwa Joshua uta na ncheri terane nkuru kwa Vincent Onyancha. Nigoto yo chaka sensemu yo kumulekera magendere kerekeria serikali ye county ya Kisii kubwatira ni sekretarieti county chia Lake Region Economic Block wanyaraba kumera na litukulia lera se county ya Kisumu elikoroberio kubwatana amo anena sensemu yo hosira chisemi ekerekeri baligeti kubwatana aseganga yo kurwa maigeri yo bonyagetari yo sensemu yo bocheno ase University ya Kisii ni gagocha ekerekeri university nyabono chia bwatanire aseganga yogo chikorwa amaorokererio asensemo ye obocheno University ya Kisii University ya Egerton Masinde Muliro na boigoni University ya Maseno niko bago chikorwa ibirengo bya amaorokererio yechisemya sensemo yo obocheno ngabwa samaga chamanene aya amaorokererio arachikwaga chwa ase University ya Kisii oika aso goikira naso mujogo yuli tukolia lero nimeye county ya Kisumu omojogo ikiranwa no mulikyo botambase wizara yo obocheno Susani Mochache omugavana county ya Kakamega wikiri Vompeto Paranya anyangnyang mugavana county ya Kisumu Karina Serasanga amono mugavana we county ya Kisii James Yongwae amona na vice chancellor wechi university echinya ni go baikirana ekero babe kese yoko igwana na sokurwa maorokereria asensemo yo obunyagetari omugavana we county ya Kisii James Yongwae iga agokerengane yo ekwatakana buna inigo yabero murubiri bwe serikali yabegetaso okonyara kurwa ogokinie ebirengo bi university ya Kisii kariba kubwatana na University ya Manchester ikotoka ime ya UK eyungati yomerobeliansi ya Kenya yabegesta likemerongebere na kenda omutinyo gotano na kabiro mwaka bwikiri bubere na merongebere ibona yakirego ikirana aseri tukulia lero ekiroba gutigo cyakabono kubwatana mo asogo ikirania na kurwa maorokererio asensemeria yobochenu gosobo nyagetari. And for us here, our chair of the Lake Region Economic Block, Dr. Wiggly Fambesa Paranya, is also Chair Emeritus for the Council of Governors. I also happen to be the Vice Chair of the Council of Governors, and I'm also the Vice Chair of the Lake Region Economic Block. So we'll be representing the Council of Governors. And of course the universities yourselves, you will be there. Alongside that will be the support that Kisii Teaching and Referral Hospital is seeking on cancer care and research. I think all of you in this room know that Kisii County government developed a proposal, a concept paper, which led to us getting funding from the Arab Bank for International Development and the Saudi government. Na gotigana na yubono goikananda senseme kumurikira amangana ya magendro bega mangana siasa elibono obomo bwazi miola umoja inse yo murebweke mageo mrero dinga niko baro birichi sabari au seganga yo wekereko kana sokweroberia sobocho lyobone bogo chikokolekano mutinyo gatano na gatatu mwako yega wechiri bubere na merongebere nebere litukoliankyo ojestariki bere bono nigo stariki bere nigo baratare county ya Nakuru abwa stariki satolra bere tukolia Aramisi nigo asimiola umoja
baratarire county ya Kisii na buge county ya Nyamira anasogotarira orugongo rwa gusia seganga yokwerigeria chikura omugavana we county ya Kisii James Ongwae ni garigani boikirane taro ya Azimio imeye county ya Kisii nasobwagara sorongo rwa gusia litukulia ramisi ya karabodi ya bantu bonse kubwatana na Azimio na nakomoko bokomure kya mageo Mrairo Odinga busyo bochorio bonene bole bosyo oyo minto omonene bwe party ya ODM na ende former prime minister na ende oyo minto oligo chikwawe president ya Ankyo Raila Amolo Odinga buna mmaetengo chalega on Thursday aramisi na ende yagocha Nyamira amanye kuruwache Kisii County ntagetemba kerembi yamono na ende mbi yamono ekiara Raila Amolo Odinga ekera aboliti chikura 2007 esa abagusina era baakirete mona abange 2013 bakamwakira rero akiri chikura kinyingi sana kurugusi na ende 2017 agakira chikura kinyingi sana bono 2022 nkuboli ali na ende chikura na oyo seitoga ega no mwana oseito kuruga ku Nyanza tuamenyire na barubu abantu tomete na barubu myaka emenge na endo omuntu omu yatora ikere no na magendo right agusi yonsi esiyaika oratokonye togo ikera tuamotebye mechando yaitu abagusi ba mintonda ko babolia moche in large numbers ekerago chekera Nyamira moche in large numbers na ende kerara abega Kisii County na ro moche in large numbers ekero tora togo jakonyo na bara into to by program gochiali tukolia Wednesday na toko by program clearly to batebi nganga kiago chagutara na ende ngakiago eta otherwise indagetemba teyo abantu baminta bagusiye mwae kanga nga kiene eto ya Nyanza kurwenseme ya seto ya Nyanza na into kutwale president kuna mai chi president kiabere ko chinsemo ibiri chioka into Nyanza ntwane kutwale president yokumuranje na ababolirie nko babolia nko batebi nga kimuranje toche in large numbers na ntumoro kinga kiene yaye ekiagera otwa mwake iri kintunde kiga isatu intunde yo mwene otogocha gusarigaki igo nko basaba na nko batebi kimuranje muiche in large numbers na mutigale buya na mutigana Nyasae mbiyamono and be blessed na togotigana na yubono korera goika semende yechisemi ime ya bonchari nigaborokiwa saborokiwa bali bagochikokora matemu aba KCP banyaragosirwa gotera ase kyombegia Joshua Nyawencha Maragia Foundation asoko igwe bintu bagochikotumeka asa matemu omuriko ito brand sagnisena no robochurwa senchira yobwikirano Ekerobono wiki yatigaire eyemo eliaborokiwa bekerasi ya gatano na gatatu gukora amatemu a Kenya Certificate of Primary Education KCP nigo abale no kugani okuyabeso kire likuba konya ebintu aborokiwa baganete gukora amatemu ayo Ekerenga ki message tade wetrero no gukwanira igore program twabwate yo kwa abana baitu bakora amatemu class 8 materials siwaneti Gobono chirega iga obalente bya matema weekend na chira iga no monto muya obaji pensiri we wish him well na ento amatenga agende leo konya abana na ndo kwandire iga mwana ndibwese wanya max 350 ochigoro na mokonye na mtenera mpaka form 4 free of charge ase ebunge ya boncharie county ya Kisii nigo ekyombegia Joshua Nyawencha Maragia yatarira chiskuru 15 ase ward ya Riana ligosira aboroki gwabo bose bwa matemo y'itariki 52 mutinyo gatatu omwako yoiga JN Maragia Foundation ngo sponsere nkoera abana full sponsorship bali baruete from the poor background that's in Bonchari lakini babwata max 350 and above. No, a program to buaterero neyo gotarra abana baitu ba class 8 Bonchari engima. We have 4,017 student candidates bare primary baochi okora matemu aba KCP and the program to roll out neyo ko baachi pencil nature bus kero mwana ole Bonchari anya ole pencil ne rubber na ndio abalikireka success card kurwa safe foundation. Achukua hii fursa kuwashukuru Joshua Nyawencha Maragia kwa kutembelea, wametuletea pencil, raba, wametuzawadi pia, wametuahidi ya kwamba mwanafunzi yeyote atakayepata max 350 kuelekea juu watamsomesha.
Mimi ningependa kuambia asante. Kuna wazazi wenye hawajiwezi, mmewasaidia. Nonya umuchando bwe binyinyi bya COVID-19 goturubania ekerenga gyekisemia nene mono e timetable nigo aboroki gwabo baorokiri okweyarigania gukora amatemo ayo. Ni wetu wa kitaifa. Tuna appreciate and we trust in God, we can do it. Niko na furaha, sitaogopa. Mtihani ni kama mtihani ile nyingine. Nitapita, niko na imani. Bigena ndio nsigo kurere ibintu by'amasomo ngo nkunere sana nakitwaro cyane foundation na well wishers baliwe foundation na basani tonyare gokonya abantu bamintake ba class 8 kubanyorera materials zibaganiti. Nigo station ya Ndizi TV yabatakeira aboroki wabonsi amaya ekero bagendererete kweyarigania gukora amatemo ayo. Eritere Brian Sagini Isena Biyamono Brand Sagini Isena sorobochirwa senchira yobo ikirano bono gotigara senseme yo erengeta mangane chisemi boigo niga aborokiwa kurwa asensemo ya nyancho abanyarobo konyi boiga seganga yokwero balia samatemo manago chigokolekana ayamaiga yokolie korokyo bo MC kurwa se ward ya Central Kennedy Mugire kurwa bokonyi buno mulike ito Mildred Mumanyi agotomanya amasomo naro ekebunguo kyobogima kobono omoroberio o competence based curriculum ogenderete boigonigo aborokiwa bare ase omoroberio o 844 bono bagenderete koyokura aborokiwa korwa Kisii Central Ward bekerasi ya isano na isato bono nigo bare na ikibakogokera maiga yo Samaria oyo koboria ekerogo kyobo MCA Kennedy Mugire korwa e ward yeyo kubakonya nebinto ao birie bagochigotumeka asamatemwa amanene ayara chigo chaka lituko lya Jumatatu. Igonacha ase skulu ya Nyanchwa primary kuchaka kugaba ebyombo bigokonya abana bali bagokora amatemo elinde abayibuli tubaguswelyo musigo gokorigia ebintu abana bagokorera amatemu elinde abana banyoye chinga kichinyororo bakora amatemu abayibona abayibuli banyora omorembe gokorigia ndagira abana bakoria litukoriria samatukali bagokora amatemu na egento kende kiengencho mono ase oborai tubwentusire mangana y'ekisemi mono ekora kisemi na chichiragere omonta agende kuri nono bulimo ase omutienyi kisemi negento gegokimia amagenderero ase amatende yonse igo nakiake mokyare gonsukuma elinde ukolense meyo naenda abantu baito ko baranga libaga eliekero gonkorigia kyobo MCA we ward ya Kisii Central Ward tokora amange ase ngecho koleto gonchoreria ase amateito elinde kero yo muitanyore enjere yo gukina uruge tambo kereke mu wike kende elio tanyari gukimia amateito boigo omwalimu monene bwe skuru yoboroso ya Nyanchwa nere na iralibaga elio gwa kambu ya mono kona siku kuja rondinga umurai Pastor Ken Mugire konya ira abana bagokora amatemo class 8 next week ebintu bido bakonya bakora amatemo konya pa ya bayori yapa ye committee n'abali n'abana teto kumara ningambi ya mono enen motevinga asebiarwa sa musisemi nyara committee yaro kokonya uno sigo de ngoma namano abana bajatane gido abana bajatane kisi watu wanarechomeka watu wakama nogo saba gwaitoko amatemo ayo chago chaka okubwatana nagati y'abalimu n'abayiboli kobo eliokoba aboroki gwachinga kichinyororo ingo ripoti ya Egeta Seni Ndizi TV elietariane Mildred Mumanyi Biyamuno umurikito Mildred Mumanya sorobochirwa senchira yobo ikirano bono gotigana nere Mildred tokonda na kumurikira mangana siasa omugachi osoyo kabeiro mugachi bwe kyama kya UDM ye county ya Kisii omingo magara oyibo kuriye korokyo bagavana se county ya Kisii ni getigire miremo abuna ko bomugachi nabo igo kwerusia kurwa ase kyama kya UDA omingo kwana litukolia ero ni garro kana ko moche kyama kya UDA asawote yabuna ni go kibwato gwanchireria asogo ikirania emeroberi ya
yaye ayani gago chama tukamake maiga ya rejo tundo oyorigeti kotina ne kiama kia UDA asekerogo kyobo governor nera wako isikokorwa ase kiamekyo enganano ina bahabetaga kwe murunganiria kerage nigo chinga kicho mingo magara bono anyareka gotebuna na agendrete na siasa yaye kolinda sama tuka amakale bosio na achikora lena kiama ki aguchikwe bwatana na kia sokoligie kerogo kyobo governor se county ya Kisii nigo chinga kicho amuganiria maya omorewe kiama kia UDA aboigoro mokonyo omorewe nse Dr. William Ruto namra naba abarai kwa kisama cyose ya Kisii county abantu bareta telefone to kubura ninga which way incheraki oborai goito bwa Kisii na ntuka bomorai we Kisii county the governor under party ya UDA ase amabe oskania manene umuska William Ruto angete kirokyo treasury lakini bwangoiga magana makabeire akworo kinga li bagali oborai bwa Kisii wetre party ya UDA tibulugo cha kunyarikana bya asenge ncho ya magana make ale ase management camp tindi gotebanga my dream say Dr. ana yakure yokorayo musi yo musabanga tata Nyasae ankonye angobore mu ne chinguru cyo kwana bande baminto tugambe tigwane to craft team enya ende gusi yeito ebe na kuba munene amanene na alinga ningaredi kobomorai lakini kile lazima toba esitolega onye enchere goliba gokoligo bongaini modogo wao ukwana basande baba bakagoliba bande moywane toko igwana trosi sabu amangana abeborombe ongo basabayiga na ino ambalika makaseti na basande masabagusi bali bonse manga kumachikura kwetani 1100 kera chikura cha 2013 2017 na bakiringa bya mono aninye teka gochimusyo ngatokore mero pamoja ekana nyorire nchira tocho okore mero ningira ndago chambatabye batangase line apwenyia astochi korento buraiba gusiburo wao ubwa masikani ubwa bantemeremo na kubwa mono ubwa masikani na abantu batokoremeremo asoko musikanya sana na tugotigaremeye kaunti ya Kisii kumurekera mangana siasa matuka maiga y'umuwaziri w'ekigosori gokoro ase kaunti ya Kisii Duke Mainga wetigemere mu manyakanite bunechate nigo ikiraboni gatarararia nkeregoki agochikorigia nigatebire bunani ganta aba machoge komoko boko ase kirogokeri baragani achikurwandira buno muri kiton Demo Steven agotumanya my leadership in the Department of Sports we were able to come up with construct the markets stadium nindi no mogoko monene mono as a minister wa Kishanga I was able to make sure nga mangana gender based violence iranirense kabisa buyumwe abantu wote bangichate wa kina mama ichate wa mama togotigana na Alionsi Nyasae Duke Mainge chatago chengera boigo na nyarete gwetere mechando nobo kongwime ya serikali ye county yagote aba yakongeti obokoreri bwaye the privileges chirinaga neri gutwara as a county minister egere manye nyar gokorera abantu baitembere mu bune ebwenerete I was not able to get them as a minister I was supposed to have a vehicle legally that makes me move from one place to the other but I was never saying that no never capacity tege kurukunga egari I've never understood all these things you'll come up with your new ideas and your new style but the situation does not allow or does not make it favorable in that regard and I was challenging some of my friends the other day throughout all those things that I went through whom do you think was the most trending minister nigo bono agenete buna gweterekero gatwara se myake ne ime county ya Kisii nigo bona bwato manyibo ikirane ta samangana yoburai gokorenga no bochoryo bonene bwaiteta bwasa ari kurigekero kyobo jumbe ime bunge abo machoge gwetere kiama kia waipa yekero na arenge in 2017 I was very naive echate uyoiga bono 2022 nature to very experienced kuraro ande basaya bande iga bakumika bate banga nganchuma ite arikobichate kanguna koli getuge akobe kanguna koli my brother relax biga you have to learn and grow through that process
gwetero bwa mate bwayo buya no murai o Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigo bona beire gatia bwatania banene be kiame kyo imeoro wongo rwagusi abwase bona agendrete kwero berekero gara chikoligia sobo cholio bonene bole motu kilango tebye kene kya Nyasae abantu bamintu babeire bagutarira abange batote bagontingi mwana mintu entoganetie kakyura to gabera kuno muchumbe umachobe bora mu constituency. So I want to let you know before the month of March ends, I could have now reached on a conclusive decision. Inse ya matuke miaye mo 50 ne limo go ikobo cholio bonene ne chinga kichioka chiganyire korora balia ba kichikura barayo borai Elietaliane ndemo Steven Biyamono ndemo Steven asorobo churwa senchira yobo ikiranu togotigara boigasa mangana lengete na siasa uyokoliye kerogo kyobo jumbe kurwa sensemo ya kitutu masaba imeye county ya Nyamira Walter Barozi nikobona abaganeria mayaba oroki osaboroki wa bali bago chikokora matemu abo amana na KCP na KCSC niko chinga kecho anyarega kubolia abantu kumubwatsa seganga ya yogo chikirania magendero asensemo ya kitutu masaba se county yo ya Nyamira gaokwana na Ndizi TV ni gate birubuna iganga ya inogo chigoso asikeroge kiase gakia myake 5 yoka elia bakora magendro amenyukuru sensemo ya kitutu masaba abasaye baito ebe boda boda eba abana bese bakore chisukuru eba abasaye bagokora kigasi inu chinguru cyaito bowe tutu masaba Nyamira County na Gusiyengima nto chigotumeka bobe intuni ntutora chikoreta oburayi obuya moto pimento bunabarai moto chuche moto saise morenga ngobwato boremu ngobwate chinguru ngobwata marorama ya mo ngainwa moto meke bunabana abana siasa bande bagotaka batumia abasaye engakiye chikura cyoka lakini ekaraba chorero guseba ba iru chinguru echo bagenda batweba abasaye tokoro mo campaign yomorembe bunancha abasaye bane ba Walter Mwenga Foundation abasaye bane ba boda manga sub county na nota masaba sub county onko basaba tokore siasa engiya na riekeroto mogo nchora buno mujumbe bagoteba mheshimiwa balozi Walter Mwenga abasaye bae no morembe babwate naende walipiga kura kwa amani abana baito besukuru ngo ikaranza barasa matemu abo a KCSE na KCPE inchibuno murayo ino kurikero kiyo jumbe bwabo getutu masaba mheshimiwa Walter balozi Mwenga makwaro yonko baganeria success ase amatemu ya mugo chigo ikaranza motwaro botoereru mo ikaranza matemu ya mumotanga ni Nyasae obubwi bububwa ine kero mugo chagosoka gokora matemu amachibo agosoka na inu monyo areri bagamo join chiskuru chingiya bari ba form 4 na nyuro monyo opportunities mugende chi university na gutigana na juwe kiombe kia wanyagetari ya watereza clinic officer sukuru wa se county ya Nairobi niko bono baroko goseria kogo chigotaikera na emirimo gochakeri tukolia nketarekeyemo asoko moche county ya Nairobi anene asoko takano engeri yabo bakoro no muri kyobo manyikantabu na Boaz Onchari niko batebiru na babere bakumbigwa asenga kentambe egento batebiru bono mbali gochi wanchira na goikamagani abo ategerero na koigwekana asabate gochakeri tukolia nkyo mbali gochi goikerana semermo yabo Nyakaba itukoria rero itariki 28 uko chakatoro mugomo itomambi na bakoria gasi ba sector ya afya ase county ya Nairobi tuabere tokoremereri mono serikali ito ya NMS to yangere ototegerera amangana tuabwato si pitera yakonya bono tuachira konyoranga mukonyi bonde mboyo mukonyi boka tobwate no kogende so mugomo endo barazimishe batotegere na okora mangata ne garama ke na mangana polisi serikali abantu baito banyori dokumento ebirogo bitukonga promotions baro bakorire gasyo chika kichintambe bataranyori tukonga confirmations baro shirika ya NMS yari geta se chi contract batara ba confirm to permanent and pensionable tubatanto barure school bado batararokana buya nande bakorerwa ibatageti asenga ntote mereko beka mangana ya konyagamba angere quality solution ya to force ringa gochakari tukoria mambi ndoko chakawese meremo yeto ya kawaida tucha kutoka street ya Nairobi turasimisha serikali yeye kokora mangana ya tuanya
Na omuseneta bwe county ya Meru Mithika Rindhuri ni golitukuria rero anyara gukuriki na konye kimubwaterenetia seganga yogotebekana buna niga kwaneta mangana yogotora no muremba sense ya Kenya krekerenete asomu sangerekano yomo inse ubumena chebi na ase kagambero kya Nakuru Edwin Nyarot nigate abuna Rindhuri tatogetina mochandonsi ayu arase kumutanga gotagendra na siasa chiaye nigo chinga kichi Rindhuri arokana ko mochi omoserio mone Nurdin Haji aseganga yogote abuna nigo Nurdin Haji agutume kwa bube asogekirania emeromo yaye nigo chinga kiechio omo senator yatabiruna ngochari gwikirana se kigambero ko yesere serikali asoko mutanga tabwachi moto indilionse no nabo omona chebi na ase ekawo se kigambero kyana Kuru Edna Nyarotin nigo chinga kiechia chika ose achike kigambero kenyare kumurane shiringi 10 milioni bere chikonyoro mo senator yarule ekiragendretne kineki kimubwatiraneti no nabo nigo chinga kiechio omo senator yatebuna eganga yano guchikwendra gukora siasa nabo igokonekia nankonyare kwa bwatania abakenya bonsi tari kubwatwa atabwati mochindiri yonsi asagane kase kigambiro gochakiritukoria yankyo kubwatirana amo nabo wakiri baye asatebirune serikali go ikechi kumwakana asama tukayonsi ya mubekiriseko atagendretne chikambeni chiaye. You will not be there probably by the end of this year. You will not be there. And so it needs to balance his work and the law, because he is not supposed to take any signs. I wouldn't mind if there were compelling reasons to have me arrested or put in, as long as it's through the normal judicial means. I will not have a problem, because I think I have the ability to defend myself before for any utterance or whatever it is. But you know, when you are arrested, when you are intimidated, you know, when you are asked for issues or reasons that are not necessarily connected to the changes that they would probably have preferred or just imagined, then becomes very painful. So can nothing be cautious. And I want to tell you as a brother, please don't be misused. We have a life in Meru together. We have a life in Meru as Kenyans together when you leave that office, because this is not the first time you are being used by state actors to harass me. Remember, you have framed me in a rape case. I explained to you, and you know the truth. And even when I was charged, to date, the complainant 3 times have been appearing in Milimani courts. They have not been able to come out and present their candidate or their key witness for prosecution to stand to proceed. We have asked for evidence, because I was the complainant in that particular case, because this was a matter of extortion and abduction, and they twisted everything else. And I also want to tell you, whether they sent or anybody, because I've even been sat down by senior officers trying to tell me, we withdraw from supporting William Ruto, we would withdraw all these cases, we will do whatever you would want. I am not ready, I'm not a sellout. I follow William Ruto because I am convinced. Nago tigana na yuha barikina boigo abarariani go baburi gotanchiriria abande bonsi anasensemo ya siasa mbawase kwebwata na mangana siasa so gwanchiriria kiamagete kiage siasa enganera sekoleto gotorana na boigo oko salia kwa murembe asense ya Kenya omuriki na boigo yotenete ensemo yekiombe kia abarikia mangana iga sense ya Kenya Victor Bwire nigate birebuna babekire merubiri seine eliko ene kibunango chokora barokundirwa okora chikane kigwa anechinga kichiga obochori bogandetse koroberego anaso obochori bone bogochio korekana umutinyo 5 na 3 mwaka yoiga wekiri bubere na 22. Kwa hivyo baraza linasema kwamba kama kuna mwandishi ambaye ana flout non professional ethics kuwa activist wa vyama na anavaa t-shirt ya vyama na nini, sisi wakati wetu ni kuchukua ile media card to distance ourselves from you. But ile haimaanishi kwamba hatutaki waandishi wa habari wakuwe wanasiasa. Kile tunasema kwamba kama umeamua enda, ukipata well and good, kama hukupata utarudi utafute kazi tena. Kuna wanasiasa fulani ama mirengo ya wanasiasa ama political parties ambao hawapatii waandishi wa habari nafasi ya kufanya kazi yao vile inatakikana. Wengine wamekuwa wakiwazomea, wengine wanawasukuma, wengine wanawakataza kuwapatia habari ama ile tu physical kuweza kuwadhulumu. Na ile baraza la vyombo vya habari lilionelea kwamba hii tatizo imeanza kuwa kubwa, na vile uchaguzi inakuja, unaona parties nyingi zinafanya primaries na nini
ikabidi baraza la vyombo vya habari liweze kuongea na wadau katika media, tuweze kuweka mawazo yetu pamoja, ni vipi tutaweka mikakati ya kuweza protect na kuensure kwamba waandishi wanafanya kazi katika mazingira ambayo ni mazuri. The nature of work of journalists exposes them to vulnerabilities and risks, and it is important that journalists are equipped both physically, emotionally, to ensure their own safety. Na ababwatani bechikanisa kurwase county ya Nakuru niko bachaka beno mujega bwo kuyisabira inse ya Kenya anasobochoryo bonne bole bosi aseganga yoko ne kino mulembo ngochole gotoka abwatani abuniko batebere bunani ko bimukirige tambokerekyo eliko ne kibuno mulembo ngochera ko bororo magegana bosi echikura gwakwa ekerekeria abantu bagende kweroberia sobochoryo boniko batebere buna barobweganga yabo noko ne kyo mulembe noro kirengaki ekero chikura kirabe chigokorekana. My name is Apostle Sami Ngaho, the Bishop of New Creation Church, but I'm the chairman of Nakuru Church Elders Council and also the Nakuru County Christian Platform. We have been doing prayer and we have organized ourselves to do prayer for the nation, seeing that this is an electioneer year, and we believe that God is in control of our nation, Kenya, and the church, we are called to pray and make intercession, as we know that as we intercede, God will cause to come to pass that which He desired for Kenya. We're going also to be having what we call a caravan that is going across this country to pray and to harmonize the Kenyans, to be at peace with each other, and to preach peace for our nation. You see, this is an election year. Elections will come and go. But we as Kenyans, we have to remain steadfast because we live with each other. Tumekuja hapa kuombea mambo ambayo yako mbele yetu. Tunataka kuombea serikali, tunataka kuombea hata Mungu abariki nchi na mvua na chakula, na tunaombea hata uchumi wa nchi hii. Tunaomba ya kwamba Mungu atatupatia amani katika nchi hii. Na boigogo ika sensemende ya siasa omrewe kiama gya Devolution Empowerment Party DEP kireitu murunge ni gobona atebire kiama kyo igoke gochiko wabwatani abakenya bonse azichinga kichenya rega kubori omubwazi miola umoja na boigono omubwahoka konekina webwatani ne kiama kyo korengana na kirautu ni gatebire bune ereteri gochiko webwatani na kiama kende gyonsi korende ne byama bire bwatani gocha sare kiama kike manyerere kia yekere ebasi ni gobatebire buna aonde bwensi na bagoso asekiame gikolenda sebarobo igoba gochigotigara betendrete bune kiama aseganga yo kuligyo burayi bwensi na bakowa rentamo abakenya bonsi. Wengine wakisimama hata sisi tusimame. We are not saying we are bigger than them. We are not saying we are better than them. We are saying we are equal to them. Are we together? Kwa hiyo hii chama yetu sisi chama ya kufuata vyama vingine. Hii chama yetu itakuwa hapa milele na milele na tutaachia watoto wetu. Mimi nimesoma mengi. Ile basi ya kwanza tulianza tukiwa na huyu Mumina Konso. Lakini tukaambiwa acheni vyama ndogo ndogo tuingie ile chama kubwa. Tulipoingia ile chama kubwa sisi tukasaulika, tukawa tutaisoma kwa gazeti. Sasa tumesema hiyo mtego hatutaingia huko tena. Kama wanataka waje waingie kwa basi, lakini si hatuingie huko. Tumesema hii basi si ya Raila, hii basi si ya Ruto. Na boigo chinga kiche kiama kia TSP the Service Party gikora wana mwange kiunjuri nigo bono giatebire buna habara bali baganete birogo nigo bakuru akira cyobo kora nde cyobo limo egentona na batebire buna gati yabara yabo abange babo babera soburai aho batarekirani yamagendera andons nigo chinga kiche kiunjuri atebire buna ekiama gia TSP nigo kerete yose kante kubwatina na abakenya bonsi erikane kinankorukere obokore boisaine kiunjuri nigo boli abakenya kuba maiso asabara bago chigochora sobo choryo bone bogo chigokoreka no mutinyo gatano na gatato kone kibunango chora barabara ibali barabakonye kubekerania magendro kubwatekana buna abanga babera sobra ikone manya gwekerania magendra chinsemicho igabori ko bamaiso asokurigereria ningo orachi kubara. Wote hakuna kiongozi ambaye hajawahi kuwa ndani ya serikali na kuwa ndani ya serikali katikati. Hakuna kiongozi yote hajawahi kuwa waziri
miaka 15, wengine prime minister, wengine deputy president. Na yale wanatuelezea siku ya leo na yale ambayo wanaenda wakikopanisha wa Kenya ni yale hao wenyewe bado hawakutekeleza wakiwa ndani ya serikali. Kwa hivyo wote tunaangalia na yale ya muhimu zaidi Mkenya anataka kusikia ni yale ambayo yameharibika miaka 50, miaka 60. Ni yake tutayarekebisha. Na kabla turekebishe maneno ya mabarabara, turekebishe maneno yale mengine yote. Lazima kwanza turekebishe huko kwa wananchi wa Kenya. Na boigo tugotigara samangana harengete na kubwatirani na siasa gati ya baraikorwa sensemo ya Bokamba nigobaga ni umuraiwe kiama kiawe Edwin Kalonzo Musyoka kwibwatirana no bomobwa azimio ula umoja chinga kicho omubunge wensemo ya Mwingi West Charles Nguna nigate birebuna Kalonzo Musyoka bwenta ko bomuraikorwa sesa ukia Bakamba na boiganya ribagari ya bena sensemo ya azimio la umoja. National delegates at Kasarani, we gave Kalonzo mandate to go and negotiate with like-minded leaders, and I'm welcoming all the decisions. It is very clear no single party which can form a government without a coalition. The importance of the bill we passed in the parliament is clear, because nobody is going to form a government without a conglomeration of many leadership, and that is why we gave Kalonzo mandate to go and negotiate, and we are sure he is going to make proper deals, and as Boka coalition and Boka fraternity, we are happy for his leadership. We are going to welcome anybody who is going to talk, who is going to address the issues of corruption, which is very key in our economy. We are going to negotiate with the people who are open to provide free secondary education. We are going to negotiate with the people who are going to deal with purposely economic recovery in this country. Na boigongo ikenseme nekroto kuligereria higoro yomurembe no bwa matobu ya gwikase county ya West Pokot mu governor we county John Lanyangapuo nigatebire no murembe nigogendete ko nekigwa ase county yo korengane nigatebire bone ganga yayo no gwikirania magendero ko nekibunango sirare chisemi ase county yo abana konyore semi na boigo amache gotoka na boigo ko basira baremi asokonyera ko gendere ase nsemi yo nigatebire bune serikali ya yeketigarete bono no ko bwatani abantu na koleto mulemba senseme yechisegi cyabere chiko ainakigwa lituko gochiaserinde. Sincerely and surely, especially pesa ya county, pesa ya national government, tuweke kwa elimu. Wokovu wetu sum total yote ni elimu. Sababu tuangalie ndio itasaa mambo ya afya safi. Italete sisi kujua namna ya kupata maji masafi kwa afya yetu. Kuwa na maji ya irrigation schemes, unaona vile watu wanaanza kutembea hata nimeleta leo generator ya kupamba maji vijana wenye wanapanda mboga msimu huu wa kiangazi, na pia tuweze tufuka huku. Ilikuwa ni zamani almost 15-20 years ago, it was terribly bad. Watu walikuwa wanaona hapo, unaona manyumba bado ni mbia, so be insecurity, the cat rustling. Sasa watu wamerudi kuishi vizuri. Na boigongo ikasoro botironde rogo ichani ya kerage omokonyi bumwalimu omonene ase skuru ya sekondari ya Sikisiki eye gotoka se county ya Nandi nigane kigwa gusiri kumabwa yeri tukoria rero anene asobo tukabokira rero maiga yomurugyo ya kumobetomo yo na kumuita ase eryomana riegenka igegotebekana buna omwalimu yoromokonyi omwalimu omonene obwate emyaka 30 ne naserieta Gideon Kemboi nigo murugyo ya betomo yo aso gotwari mana riegenka azirike gotebekana buna no gotaigena na asenyomo omo rugyo yeri asereta Sharon manyakata na Sharon Kemboi obwate myaka 25 nebere nigiye gotebekana buna akomukagera omusacho yakogenda isiko yenywomo egento kero butukubolera kumubetomo yo agokwa bwekerokeria Sharon yatangire asegete sene kyabanyanyimbo kia Kapsabet abo igoro buronya gosire ni gogachire asenkendo ya Kapsaret. Mzee alijaribu tu kutoa ile jacket yake, yani ili awachilie. Awache ile jacket, awache bibi kwa sababu bibi amekwamilia ile jacket yake. Bibi aliona huyu mzee yangu ni kama ameponyoka. Bibi alikuwa tu kwa nyuma yangu kwa sababu mimi nimekuwa katikati yao.
Sikuwa najua huyu mwanamke alikuwa na kisu. Hiyo kisu ilipita tu kwa shingo yangu tu na aliwekelea mzee yake mmoja kwa left. Moja tu akurudia. Na mzee yake akaanguka chini. Wasichana wale wanaharibu ndoa za vijana wenye wamepatana na bibi yake wanafanya makosa. Kwa maana hii maneno kama ingekuwa kijana alikuwa na msichana hatujui, tumesikia uchungu sana. Ni mwalimu wetu, tunampenda na hata hatukutarajia hii itatokea. Na tugutigara asamangana arengete obusaria amo no boiti neriwo no mubungo matunguru Stephen Mule nigaganirio murai wenso musuke Uhuru Kenyatta kora baraikorwa sorongo rwa Afrika ilikonyara kogigerie obosagani wensi ya Russia imeyense ya Ukraine. Aya nigagocha motuka makema igayo kawiru murai wensi ya America Donald Trump korokana komochia ekolekyo. Without any iota of lack of word, I, Stephen Mutinda Mule, MP from Kenya, I want to, in strongest term possible, to condemn President Putin for putting the people of Ukraine into unbearable suffering because of your greedy of leadership. I want to ask all leaders in Africa to expel the ambassadors of Russia from our continent. You cannot have a government which interferes with a democratic elected government in the world and you let it just like that. I want to ask Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, we know that you are the chair of AU as we speak right now. Mobilize the president of Africa and expel all diplomatic and cut down the ties between us and Russia, because it is very, very painful to send rockets, bullets to innocent Ukrainian. Munchu mulgiri nyoronsia nigo gendetse ko yanyora goitira Ndizi TV hobwansubu mugusi abunonko yekira umole mangana mayasenchira yobo ikira nukolende inyora buna chitaliki unechiya lero omutenyi buno yorero egente kiyago sekebengia kolekanete buna bono chitaliki 25 echibono chitaliki unechiya lero omutenyi okabere aso mwaka bwechiri bubere na 13 2013 nalibono oyo olengo moteni we kanise Catholic Pope mangana Pope Benedict 16 anyalete kagusiri omabwaya Pope Benedict 16 anyalete kagusiri omabwaya inyora oyini galengo mo Pope wechimye ibere emeronge 5 na 265 inyora sekanse ya Catholic wekiraboni ga bwata ba Pope chimye ibere emeronge 5 na 5 noyomo 266 popes igomo Pope onyalete kagusiri omabwaye asekone chialero mwaka wechino 13 igalenga Pope Benedict oibono setu kumabwaye omwaka 2013 maega yogo choro wakabwate soko kochoro kobo omo Pop kabwate miaka 55 agasiri kumabwaye kabwate miaka 85 ayo na yakolekanete asenga kiyo kirabuno ngo inachira mangana mayumo ncho muligereria asenchira yobo ikirano uri twabwatira nere kurwa somuno ahwe manyerio igakoro kwa Joshua utahankyo maega yoko bora Nyasae chinsa 12 chomambia umirana na Brighton Makoli na wigona Sara nyarango tuta baraza somurobelio obwensa kiatomirana na ndankianse ya moya muragoba retirane nkoroko Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe.